uto Dr. Ricky Senkon Harper Buyam. Balai nging persian met ban mensiam liang ngim la ban UI ban pet ya ha katoko jaka bangin ya Dr. Ricky Senkon. Handai balai kinong Sean jongi ki bekerjaan ke parti BP ngim yo ban UI kedok semat jungu. Balai patne ki badon basyong hapo assembly lani ki basyong hapo di sukosel ya kinong Sean jong ka BPP ki opet nangkong yaki. Pisto. Nang terkadang ngang nong ipi ngam syania relia. Jadi nong sensyara nong persa ngam syania relia ino inoru. Kani kada gijilek bomdai. Si sen ya unong Sean uday be unong Sean. Nginom laban yesok. Nginom laban yesok wat penbe jingi pajba. Nai penbe lia. Nai penbe jingi pajba lia. Nak takadau lia am. Unong iram jongi sen bo uyap. Kinong Sean jongi kemdai ban yui nang kong ya uto nong iram ubangi ngi kersan. Kemdai ban yoi kito. Omdai hiru ban peniru kemat. Ya kito kinong Sean jongi. Kima persa ya unong iram jongi. Ngemdai ban peniru kemat ya kito persa. Ya uto nong iram jongi ubangi ngi kersan. Kemdai ban iram kumto. Kemdai ban lek kumto. Watsa hiru ba kito kinong Sean. Jong kejat beru jongi. Kin pau social media. Ngami internet ya kene ke jingle. Ngami internet hiru lia. Stot. Nang tera thlo. Peleng stot ke jingle stot ayu ke bakum to lia. Labau nga ubakersan met ban mesim ya unong iram jong ka BPP, la UMP jong ka BPP, presiden jong ka BPP leni parti BPP ngamla ban UI. Balai kini stot kini kinong iram bap liang persyak balai kini opet nang kong maki lia ladi ki MLA ni ki MDC balai kini opet nang kong maki kini nong Sean jongi nginom laban priang iki kira pau social media maknam mentoy ingi wat penbiak jengi lia mede nong Sean haba kayap ne ka imro mede nong Sean nginom laban ni compromise ban mesia lia to ya pau social media lia ban me ak don buram stot kane ke jeng lek jong me bangim la ban priang dari leiru si sen bangi Sean ngin Sean be ro sgi jingyap nadu ka por baim hadu sgi jingyap ngin Sean ngam la ban priang ni kene ke jeng lek kini ki liang persya ban ak don buram lia bonon sus hang te hak Robert Hospital lia an pen irong di social media ba ak don buram kane podcast tot karikulum ran karikulum akor lia ha ndraya phaya kemen handre ani phaya akdon burom lia banai burom mi phasya ha teder namar bali kaliang persya ke pendrem ya parti BPP namar bali phai nyobanya bengi bedok phai nyobanya bengi berbarya phai nyobanya bengi kibomla bomkot bor ye nak tada phai pen irong bangi ngin nge phasya kaliang persya bahi pendrem man kapor UMP pai pendrem borobori parti BP handai ngingin support ya pasya bapa social media put lia pan sai jam dau jam rengiu lia namar pai kemen menta ba yap MP pai pen irong bawan sengolem katedir put lia pani jam dau jam rengiu lia stot nelong kayak don buram lia kata rustur jong pasya te kemut ndalayap te phayak don buram em porong im phayo kejat ha da porong im phay penwet phay penthut ndalayap phay timot put ka rustur jong kapojak porati lia kom kane ka jingai te lia hanga badeng terong ngam pediang dari leru wal dangan niap marwei ru ne nganganom pediang re komi ka rustur jong pasya lia sto nak terkadang menilai lia teranu bon thau don rekat wal daki umat jonga kin jawru ladang ngam UI urungan sanya yo tang bangan ong ipi tang kane kowe ya kiru arsap hapor bang im ngimla ban yosok ngimla ban yabet ngimla ban yabha ndalayap te pigi kon kiti jonga lada PM yau to nong Sean ba ipai la tok kateng wat yu sha nong Sean unrong haying jong pi tang katahi ngin sayo e kajing job hanre le pi pdiang yu nong Sean jong pi un rong hi jong pi le pi pdiang yu nong Sean jong pi sle kre jong pi tangkata hi pin jam dau jam rangi tangkani hi ngang su ong pi kentu pi bar khot yu pe ga live video jong am takamiet
Meleleh. Santiu blamong o yam pang nut o briu blayap ju jau dut ya ko men sem jonga ya kat chaba phi mon terkadau dia angan ui phi mentoy ki berkhot kabalale lale tang batang kan ni kawai ya uri WhatsApp pimbet ban penkiu tang hatang kong jong kayeng jong pi lada pi tiap bau de uru WhatsApp bat pi ya uri WhatsApp pimbet hiru ya uman unong son jong pi pimbet hiru ban penkiu hatang kong jong kayeng jong pi hang ne hil da pi le persya direct em kita kinong son jong pi kiba kwa penkiu hayeng jong pi lada pila mana lada kita persya den priap iki tang katahi kamut pin sa job ke jingi le jong pi pinget tang ba pediang ni le nga la dep keren kulai sibon kulai siar ngu kemit so kemen